Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou pa di boni. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki gen lòkche. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki di godash. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va ane fache. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki gen cheve kout. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va kapot. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki reme souri toutan. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va doy. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki poze. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va gen goudan. Map chèche yon chachou ki pou manje toutan. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon yon myon ki pa tene mwen men ki pou anje kabane pou li. Ki sa ap chèche la? Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki pou toujou reme fè travay. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon bo tèt li pa kote. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki pa frekan. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va vil del. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ti moun saj. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki prop, ki saj, ki pa reme de respekte moun. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki pou toujou la pou mè lem son bagay ki pou pa pou fache. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki va gen gros orey. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki gen bel souri. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki gen bel vwa. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki go, epi ki pou te del moute. Sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki seksi. Ki sa ap chèche la? Map chèche yon chachou ki gen chenet. Sa ap chèche la? Map chèche yon myon ki gen koudaj paske mwen de yo san metan pou plat fayans. Mè somi la fami, si nap gade nap wè, de respekte la, de respekte pou sa. Pagete wè dwe ko sa nan guys. Bye bye. Nap ti kes ki gen nan komente al pabli. Guys! Bye bye la fami. Enjoy ti video ansama avèk nou. Malgré se de respekte l tout, de respekte mou guys.